Takhat banang yalam jangka Giantia Coal Owners, Miner and Supplier Workers Association lambat kipat ba ka rilom Giantia kipan pau ka jingso bitar ba sokya jor ye ka jingle ki Bor District ka East Giantia Hills District lingba ka office jong District Medical and Health Office ha ka ba ka tanat DM and HO kalapha do Dr. Murad bana ka tanat veterinary palawan ban examine matle ye ki medical check up yaw ba Marshal Biyam obrang shongsha thangan halat rambai dongwa Kilakin tho jur da ka baong ba ka ne baro ka de ki jing iben jing bom ken snap jong ka sarkar ki pat ba baduk ka bala pa shna ba ka la shu ken mrat wat yo ubri ru Tungin sngap menta ya ka jingkran now information secretary jong ka Giantia Coal Owners Miner and Supplier Workers Association uba overcome dakhar kumju ru na ki pat ba balakran da ka kong arsentam ban na uba very well bare Lepas ni doktor yang dulu dah hukum, tapi yang penderita lihat nong di tiga di sini. Yang guna di sini saya ulang. Sistem manhab em ngete ke jing cia saudara to em merak ini. Mantap yang sewan bisa ini. Kalau ada memerak di man kamu pak di doktor merak sini. Kok enak gitu. Oh, tak tapi sawan tak berkat sawi no. Subuh dah view menang to pak di doktor merak di view macam sini abi. Ya, Kita ni dia tu, lekat Kelas media ya. Kalau nilai lagi government kelas orang pak di doktor merak. dia jukit ya. Oh, mengeluar. Ang dia tahu bilang yang itu, ang dah kita ti seorang sinamu. Saya mau bro yang iya orang. Dekat ni di sini. 30 lah ya. Tormat yo kelam kita kamu kak tormat. Tahu tu bisi kawan ini. Kamu tahu tormat. Dia uru-uru tu itu. Mo? Tenin le doktor berade. Tapi hatang utai doktor MBBS dan doktor perempuan. Tekap nu biji bikin report. Apa penting ini report one no sama ayah tendang kita. Kita man mayum erupsi pintu ni le pi doktor belum doktor mana? Oh nggak report sama orang ada one duty dia report. Kamu one duty pi duty yang pi satu dan duty baru dah sehat mama. Tepat dah pi sah. Hah? Awasnya aku tak minta apa pi dalam lekam. Kami ap imlang langan itu. Jadi lek kurmar pi dah kan bi amno jeung siapa? Kita bukan dia, Prabu dia berat, dia punya perlu. Tapi dulu etas vista yang ada pada dekat. Mereka demi ada dana biasa. Kalau menteri marah itu kenang, kita merat. Kalau kita di wafa di sini di lah senang. Jangan senar report ulah, baru ulah senar report jangan, mesti apa nom? Mau orang merat itu thot ini ya. Kita lau padaข้าวข้าวที่แก่มรังวะเที่ยนะเที่ยนะmerat dulu udah wai kita no. Em cuman doktor meni wan di doktor merat. Ikli yang akumno pisai ni klain kumno kalong kamet kedok jang PPP kumno long. Hadin nang tunga kaligin hide doktor nang no yang ada doktor veterinary. Te hadin te gini kena junga kumno do hiru doktor veterinary ben kali yo. Ye presiden jungi kentang. Mut ngam song tha shu ga nanang DMHO bat ga admission try tikai ke jing thu jong ki ngam la ban tip bisa dengan wan Muslim te kesem am ka jumut kya jam ne ikli te bejai ab te ga ki jonga hi baro hi Lu doktor bawan mana? Ni doktor orang magistrate. Kita orang magistrate pak audisi, orang pak audisi yang ada pak audisi pak kamu doktor. Orang doktor. Terus mentah piwan kamu doktor na kamu magistrate. ngawan ke Memang bila dengan orang magistrate, mengaw doktor mana? Di tak slip yang kamu cari kia kamu BP orang mengaw doktor. Kami ke blok, kau pun ada blok unut demo.
Kumnu kum ta sipang pinwan kum magistrate sipang pinwan kum doktor ya habi. kata tekan dek Ki piwan examine upri you should have kiti bandan kin ye ki set ru kumnu ban thau bi pi ban ai kumni kumnu pimut sir yang ki tiap tahu ni dong ni jemput sini Dia por di Pak Doktor Marat diberi ulang ni. Dan dia yang diberi kamu bereks lebih, Pak lebih. Kamu lek pe ute ba pi Pak, tapi ang bidan meeting di Pak ute. Rajia oleh yang diberi rajia yang semin diberi rajia kamu Pak lebih. Kamu hak wan ni, tu wan ke ini pila Pak yo geng. Yang bidan meeting di Pak Doktor Marat diberi. Nanti kampak Jangan tapi orang Pak mengau, ngadang dan meeting apa yo. Mentah orang Pak re. Long ban kelas dengan kita. Tapi orang ngadan meeting. Yang dan meeting apa yo. Mentah orang Pak re. Long ni. tak sipang Maka ni ke baik di roster kalau kayak ya kan di roster deh. Kasong kayu kan ka dikelai lagi tikin kiwan kamploi itu. Tuan kamploi tu dia dan kali kau kiak jong ni. Long kum Doktor Marat ni apa tu kan? Mungkin orang apa audisi ngau. Pak audisi. Mentah orang Pak mapio. PM ka roster di kiwan mangkasi. Wan lele ikloi ban pediam ma ban kinwan. Umdai ki ban sim bitu ni dah. Ong mau doktor umdai ong wan doktor Pak audisi ngau dari doktor. Tolong mo kumta. Ha? Ndere bang wadon lang mo. Lawan ma uro marway lele kata. Subo lawan ban long kumu magistrate. Ni pidang ta kata. Kidon hok te ban wan ban keli koi ka kia kidon hok. Tang bab uklem wan kumu magistrate. Meni uwan pat uong bangade doktor. Kumno ka koi ka kia jong pi mangade doktor. Pili doktor ayu pi uong doktor Marat. Tekan long kum tamu doktor Marat uwan check up presiden jingi bale unim de ubriu mo. Kata ngamla umbatain nama hamdan. Nang tapat meni katapat uong ba na bawan ba pi doktor mentapat ula ong bada udeu magistrate. Meni uong doktor Marat mentapat uong magistrate. Kamu ayu kata. Lele kata tinggal saya keren sibit saya lihat bedong kampungnya. Umdai wan kamu magistrate. Mentah kuat jong pi ong wan kamu magistrate. Ne berkorban mau uang ngadai wan kamu doktor. Seliga kau kia. Bukan ya kini kau dengar ngan ai Deh deh. Tomar. Senari poru. Usna report teh. Bukan kau dengar ulau ni gawe ni. Kamu lele kata Wan lam piong bagi doktor. Tambah ngim senior. Ngim nur tang ban ai ban bapintesi di presiden jomi. Namar ka jingle jong pi bawan ra. Do doktor Marat hang ni. Temen tabat dawan ma pipi ong makwa ban peje ka koi ka kia ban tesi u. Ni arta tente ya piru menta. Yo dei yo le si pim de doktor briuru. Nadan di sisa. To diwa burom ini dan wadi dokter ni dapat sorkar dan ni dan nadu unin dawan dari dokter veterinary te adu ni dangwan kita daya cina mit iwarok daya anggulali sek nu burun de in du buru de mimbiu sha de imong to berat madu berat ta sha ai ta da to di du buru de tip gata ini jeng mut ke sorkar pak di dokter Marat ulali sek ini kumnu kitip bau de Doktor Marat na veterinary. tip ye jeng mut ke pak di dokter Marat sa Kumnu pi tip bau de doktor na veterinary ba peji da Doktor Marat. ong ngau dokter veterinary sa Oh, ong hiu da mau. ong wan sini ye nu dang i dokter veterinary Kak nasin lo wan pej uta doktor. menen sisen na do menen sisen sa arsen Nakum Information Secretary Jacob Shwa Ipenrem jur ya ka administration East Jaintia Hills District bad ya ka DMHO ya ka jingle tortui jongki bala arsni kilapha da ki doctor veterinary ban check up your president jongi kane ga jingle torti jongki ka clear shy bakila kwa ban peniap your president jongi
menhenin ka sngi khatwe tarik nan riu ajab riu kilapha do doctor in charge ka saipung doctor sutong but menni ka sngi khat a tarik nan riu ajab riu kilapha do doctor in charge ka rembai doctor langstang don bok ba bat ki member jongi ladak administration kamla ban pha da ki doctor riu ki badai sisa ki doctor nikum ka assistant ni ngeusi bat ngi penrem jor ya kani ka jingle jongki kat bau presiden udang syak thangan na benta ka jaj briu jengi kim khen su ya kum u briu henry ki khen ya kum umrat lada ki teng ban yai le kum ni ngi kum ka assistant ngin pha da ka jingtho seka human rights kublai shibon Tangi bukan langang ni ban lik cunga yu machal lu la bon sini berarti asyak cikit kumne nak banta urit uria uduk usuk tangi peremcur ya kejing wan jang doktor veterinary ha kejing sisa kita ki doktor kumdai ban wan te kidai ban sefu ya karang jongki kumdai ban klek bit kumne segala ubriu tu wan doktor briu umrat tu wan doktor berat unai pada ubriu kene kejing pak jong ki bor balor kepen isai bagan nyau ben nyau po ka khen maran kam khen briu su te ubriu padai sna do balai ki kim sefu baka keti balai bechna ki tungne ru ga ju keti balai bechna kana kata kadau ngani leng conga bat bawan lang batnya ni peremcur ya kene kejing sngau merat nama kita pak ru gudai merat te habela dei kim ti bodo buru makir gudai merat kana kata kadang peremcur kum kene kejing cia ngim ju yo I bat ngim ju yo sngau nomar dei tangun ne besak tangan sibun besak tangan ki wan gi doktor ki bahe kat bayu ne padde la nyau po la nyau ben la khen po na kata kadau kin ki supha de doktor merat tangi kerpa de sorkar badon burom wadan nyau po pelat namar kejing serong kejong pi kan le siswa jong kejing cot boleh ulak ban penjat pi tang ke klit mat ke baci minit lada kejing sengau kejong pi kim sengau su bau briu udai briu dan kata kadau ngi kerpa de pi mat sengau ba ban ailem ke ketiga mon ketiga yang kejong pi ban sengau lem me kurit kiria namar kane kadai ke jap ke im jong paj ba kari cantia jong ni tang kini kentin ngapa ke mase cepi ki bahalor baro ban am nyau ben nyau po ye ki wai tang kata